Nedozvoljena sečiva. Danas pričamo o nedozvoljenim sečivima za nošenje. Nisam pravnik pa ne dajem pravne savjete, pričam o tehničkim aspektima koji su doveli do toga da u nekom zakonodavstvu neka vrsta noža bude zabranjena za nošenje. Svaka zemlja ima svoje zakone koji definišu ovu oblast, pa kada putujete negde upoznajte se ako nameravate da nosite nož, nožić, odnosno sečivo. Kad pričamo o nošenju, postoji nekoliko scenarija nošenja. Prvi, na javnim skupovima, u većini institucija, u avionu i slično, sečiva su zabranjena. Bilo kako. Drugi scenarij u lovu, na ronjenju, pecanju, kampovanju, nekim specifičnim poslovima, dozvoljene su neke vrste noževa koji inače nisu, na primjer kuhinski, mesarski, kamperski, pronalački i slično. A treći scenario, generalno, sve ostalo, EDC, svakodnevno nošenje, to je scenario o kojem danas pričam. Navešću nekoliko vrsta noževa zbog čijih tehničkih specifičnosti je zakonski kontrolisano nošenje. Dužina oštrice nekad se meri samo na oštreni deo, nekad celo sečivo. Znači, naoštreni deo ili celo, nekad postoji neka manja razlika, u nekom zakonodavstvu meri se samo naoštreni, nekad celo sečivo. Tipično ograničenje je 3 inča ili 76 mm, na primjer, u Velikoj Britaniji. Fiksno ili preklopno sečivo. U nekim zemljama je zabranjeno nositi noževe sa fiksnim sečivom, znači, na primjer, ovakav jedan kamperski nož, dozvoljeno, znači, samo u nekim određenim uslovima, kampovanje, lov i slično. Što se tiče oblika sečiva, dvoseklice, stileto, puš, dager su zabranjene u većini zemalja. Bilo eksplicitno u zakonu, bilo implicitno da se kaže da su to sečiva namenjena za borbu, za napad i nisu dozvoljene. Slično, ne mora da bude dvoseklica, možda ima lažnu drugo sečivo, može zakonodavac da propiše, da kaže da su to sečiva za ubadanje i ona nisu dozvoljena. Borbeni noževi, bajoneti, bokseri sa sečivom, slično kao prethodna grupa, smatraju se zabranjenim. Bravljenje sečiva, većina savremenih nožića ima bravljenje, znači počevši od jednog malog Swiss Army knife od 85 mm, znači sečivo se ne može zatvoriti, bez angažovanja kočnice, na primjer kod multialata, ovdje ima Lederman Skeletal, ima liner lock, mora da se angažuje, i slično. U nekim zemljama su zabranjeni, na primjer, opet u Velikoj Britaniji. Jednoručno otvaranje, ređe je zabranjeno nositi preklopni nož sa jednoručnim otvaranjem, na primjer ovdje vidimo da ima Victorinox 111 mm, ima jednoručno otvaranje, ima i bravu, to može biti ili preko rupe ili preko ovog tam stada. U nekim zemljama znači zabranjeno, dozvoljeno uz, na primjer, lekarsko uverenje da ste zdravstveno sprečeni da otvarate nož sa dve ruke. Automatsko otvaranje, bilo da su to klasični skakavci, recimo imamo ovdje jedan stiletto style, japanski, bilo da su sa otvaranjem naprijed, out of the front, vidimo ovdje jedan veoma neobičan, zlokobnog izgleda, bilo da su sa otvaranjem sa strane,
u većini zemalja su zabranjeni. Smatraju se za oružje kao oružje i zabranjeni su. Slično sa automatskim otvaranjem postoji i asistirano otvaranje gdje u principu vi samo započnete otvaranje, nemam sad tu nijedan primjerak, a on pod dejstvom opruge se onda otvori. Isto pravilo važi kao i za automatike. Jedna druga oblast su gravitacioni noževi nastali za potrebe padobranaca u Drugom svjetskom ratu, da se mogu sigurno otvoriti i jednom rukom, tako gravitacija ne može da zakaže, i osloboditi se padobranskih kanapa. Ostali su zabranjeni mnogim zemljama posle Drugog svjetskog rata. Nešto slično se tretiraju i neki noževi koji ako se angažuje kao ovdje što ima Spajderko, što ima backlock bravu, ako se ona otpusti, on može pod gravitacijom i malim trzajem ruke može sam da se otvori. U nekim zemljama, znači i ovako bravljenje, odnosno ovakvi mehanizmi su zabranjeni. Leptir noževi su stekli lošu reputaciju zbog krimi filmova, pa su eksplicitno zabranjeni. Skrivena sečiva u kopči kaiša, u štapu ili slično u nekim zemljama se smatraju oružjem za napad, pa su zabranjena. Pojedine zemlje imaju posebna pravila za noževe za bacanje, šurikena i slično. Vrlo retko se propisi zabranjuju i potpuno nazubljena sečiva. Ovdje vidimo Spajderko, njihov zaštitni znak Spiderweb tip sečiva nazubljenog. Također retko nemetalni noževi koji prolaze detektor, ako su od keramike, neke plastike, ovdje vidimo neki cold steel nožić za otvaranje pisama, sečenje kartona. Oni su također zabranjeni. I na kraju namena. Često se zakonodavac ne bavi tehničkim detaljima i propisima, već kaže da su zabranjeni svi noževi čija je namena napad, borba i sl. To je slučaj sa našim zakonom gdje je na policiji i sudu da odluče da li neki nož u toj kategoriji. To praktično znači da su zabranjeni bodeži, automatski noževi, leptir noževi, noževi sa oštricom većom od 10 cm, na primjer, i sve što ima borbenu ulogu.